ĩrerwo ndene kana ĩrĩa ĩthiritwo ĩgĩtana mbere ndene ya NHIF na gwatuĩka chief executive Samson Kuhora na arombere kwithirwa agita mbere ya mbunge gucokia bira arombaga kwithirwa akiurua na ikurari na very hot debate ndene mbunge muthenya Joy Goro nonto na arombere kwithirwa akiurua biuria gitikira arakarire kirare na mwanki muno na MPs baratongeretwo ni chairperson Robert Pukose Jadesa Guyo mwena bobange bombe barombere kwithirwa bakimwira Kuhora atomba guchieberia kiri message nonto Losira ya inkaire imweta directly kuma obichine yawe na manto jonde jaraja kuringithanio jariringithanio directly kuma obichi ya CEO wa NHIF na ari arombere kuthurwa akiurua to shed light nonto bwa claims iri kwirikana they were generated and paid without the fund doing its due diligence kana mbechere ciarikirwe kana ciarirwe itethithitie ngugi iria ya batire kuritwika all that we are investigating lies with the CEO. He needs to come clear on the facilities that were charging 20 or more times than the approved rate. Kuritwika kwinao kwamba kuthagwo ichanjwa maita 20 ikaringithanio maita 20 nkurukia the normal price na sio na rombere kuthirwe na kanya gako mo sana gucokia bira arora gwandene ya mbunge ni rugono ruru ariritwa au na uria kuretere kiri manto jau jaigoro KEMSA na yo board kana board ya KEMSA kuritwika the newly appointed KEMSA board kana board yenjero ire thuritwe as in count with the findings of the global fund the tender kana tender ira yari ya 3.7 billion chemo squitunet ira chiari na biuria bibinge chiatigira tendeje ikwa cancelled kuritwika the bond which has appeared before the Senate committee kana board yeje nira mbere ya Senate committee tongeretwe ni chairperson wa Senate niwe wa Sinigishu Senator Jackson Mandago egetegera unto bobo kana egetegera unkumania bobo bwedreto borendene ya KEMSA. Appearing before the committee, the acting director, procurement John Kabuchi, araugira the authority will use the said funds to improve their systems. Kana kuritwika nandi barombere kuthura bakiuga bakomba kuthura bagitana mbere kuthura bagiukiria urituguge na kiri system ndene ya KEMSA. A Senate Watchdog Committee has asked the EACC to open queries into wanton financial during the three kana EACC nande gukurukira mtu mwakana gukurukira kanyoni muntu kuma ndene ya bunge ya Senate Committee nambite kuthura ekiuria EACC gochonkona miaka ere thatu kwa Sonko atongeretie ari governor wa county Nairobi yombe kuthurwa egitegera mantu yombe kuthurwa egitegera unkumania bora bombere kuthurwa bugetana mbere kagitene ka Sonko ari governor ndene ya county Nairobi nonto bakura kwa mbecha che mwingi learning into billions of shillings kuritwikana ndi na addiction kanyoni muntu gaka ikaombete kuthurwa kairete committee that Sonko be charged 4 million is administration incurred in 2018 as payment to that 3 kana ikuombere kuthura gukiri wa 4 million kiri that 3 police officers who are guarding then the governor kana bara bombete kuthura bagikaria governor a 22-day trip to Mombasa manto jara jombete kuthura jagitegero kana jakimurekwa kumakiri utongeria bwa the former governor uria wari wa ukabere wa county Nairobi naragutuka senators kinyabu ibombite kuthura bakiri an issue with the 14.4 million flagged by the auditor general irachombete kuthura ikiurani auditor general used by the county government for intelligence gathering and countering terrorism in Nairobi ni ugutegera wagibo kariandene county Nairobi karatasi ne gato dato tuna mantoja azimio na Kenya Kwanza differ on but sun talks na arana ndeki ya mage azimio na kiamaki ya Kenya Kwanza bombete kuthura baregete kuiganwa kana batachokera kwaranĩria kwega like utiena ngwatano mbega ndeni ya baile babanara gitonga murwara urotongoreretie timu ino ya azimio kana kire by partisan tokeno tongoreretu ni gitonga murugare theretwa kiuga bo bari tayari ukaranthe kwaranĩria na azimio lakini rwari ruru wago ruketherwa ruri
katika sheria tukethirwa yani batie bakiuma omea sheria kagitani kana no atende omolo ora noe wa rutero azimio ethiritwe akiuga mantuma ro kintu ke kubatira kugikithingatirwa ni article 1 ne kubatira kugikithingatagirwa na ti kwewende kwina mantuma ma sheria untu bora bwethire tugukionekana kwina gutena gwitigania wakugana ndeni gatagatiga timu no chiche no rira omolo ethire twakina mbere kwa kinyagere na kugata lakini atiomba kwiwa kiaragia ndeto ino kwa kina nonto I think mamraka make magutongoreria ruterwa azimio mathie na mbere kwa makithira kagita kara bipartisan irankuluku yathie na mbere kwa giteanagiro augite we atongorereti bipartisan era baba tibego bene last time atika gitania kwa watina rutha no rureko rwa kweua akiaragiria mantu mama nontu babwethire tukina mbere kwa bukireta murugutiro munene agandeni antheretu ya Kenya baingi bakiugita ka azimio itakwendera rero na barabangi no bakiuga ati gutiko batara kwena mantu maingi makuthingatirwa lakini kiaye kubatara ne ukarandetu na kweua bakianagiria Kristo we sawa Borichi bethire tubakina mbere kwa bakira koti mantu makona semezira chia Sharon ukorikana Sharon Sharon na kumania na ngwataniro yago na governor Obando governor ora wagu Kanywa kumania na mochonkoni wa kuma ome yes na urathire twakina mbere kwegua kiwatania na mwerekere wa mudhoji mochonkoni wa Director of Criminal Investigation DPP DPP no emo anyway gatuge DCI muthenya we kuri bathie na mbere kwa bakira koti bora mututigi Sharon Otieno athie na mbere kwithirwa amukira imakania kuma kiri mwekuru atakumenyekana kumania na SMS message ino ira chathina kana ira chithe tukina mbere kwegua ikithoma wandeni ya koti ni DCI officer Ezekiel Ande thire tukina mbere kwegua kiromba Sharon kuthina mbere kwegua akirekana na mukuru wake na wewe tugu akaina mbere kwegua akiriaga bukatha kuringana na SMS Sharon wewe atirekana na mukuru wake akare abo nene sana ni message andike ni message na tikuria naambia that is yani ukare yani ega cost yani kitakuranga gigaguchuna gigaguchuna budhu kusana wewe atirekana na mukuru wakwa kurikana message ino rara thina mbere kwa kithoma wa okay ya message imwe ya chukaire yethetwe kithoma wona kiuga atiriri ito rujirutana korobwa njeru rujirutana enwene bauga please ito tabadhari ndakuthaitha ndagucuna matakire tigana na mukuru wakwa dekana noe imbo demuthia muthina namba yaku demuthia imbo na tena namba yaku ngaguchwa na ngakungota ngakuringa ngabotho kusana ngaututuma demuthia muthimbo na tena namba yaku ngagucheria tokaraja uhameandikite na ndi kukutha ndi utongithia mbondi ya mwirite nga kuringa kinya watuika imbiga nkosti ndi kuringa otietia ikenderea maraya indiot ti maraya kana indiot ndabuga igo maraya mwinji mukethiara otandite niona gicunku beta gold digger mukethiara otandite mwinji dhahabu itari yaku muria kwene ngakuringa sana na ngakuringa ndina muthuro muthuku muno I have to do the worst I can
irrespective of the cost it's going to take, you will not walk away with it. Idiot, prostitute, gold digger. Message yenu ira yandikirwe Sharon. Ira yatumiro kutuma message ino itasivwa kana itari nseve ikirithimo ya Sharon na Sharon nendaga kumenya no woyo ari no woyo ari kwere aliuga Sharon yende akiugaga kulingana na I think uchunkoni bwa ukaberere ya ali moyo Sharon na watikona akiuma na mukuru wa muntu na think kinyae chokire yake akichoki message. I don't remember going out with anyone's husband. Ni Sharon uyu athie na mbere kwa gichokagia message yenu. Mwekuru yata kumenyekana na atumia message ingi nyuma ya kwerwa ati kumenya no woyu atiko rikana akiumome na mtu murume wene. Message ino ne yugaga atiriri ukarira bunene. Kuthina mukuru waitha ukarira bunene amugite ndina monde mara makwiye na koguo tie ntomba kurutha. Sharon we atatigirago Sharon yachokia auga imbendete maisha mathiri no wegwe ndedate mtu nkithuganagia isingo lakini yagurene Nuko Sharon iwa chokio imbendete mbendete maisha mathiri no wewe nkidita mtu nkithuganagia nwenka lakini yagurena nkatwika mwitigwa na ndaba gutwika nkamenya nkaumagaruka ndeni relationship yenu ikuringana message ira Sharon ya chokia nuko Sharon wati no thoku haya the unknown person mwekuru atakumenyekana atuma yengi augite amwira umenyetiwo wa mbere umenyetiwo wa mbere ongera yengi ekuga atiriri ntugo imwe ya ntugo tukarikana metho kwa metho na guno nkanyire okuthukire matagaria ginyoka ya kwegua muntu murume ataga na ukwira mantu mama ebanganie bwega otithi wogu otithi na muntu murume wakwa we message kathumba tuira chire tukiandika wabwa bachokanagia was you going text you but you prepares you wait nini machokani mara machokani bara ali bachokanagia kabonga miaka na ndiko letamo okako muntu murume oyo ali haya utumira message muno ntu mtu murume atithetana muka oramenyo. Why do I feel like there was a man behind that? Mtu wongia atari governor. Ate mwekuru wa governor ora aijikene. Why do I feel like governor atomira muntu muko? Tuoka with it. No nto. Kira kirari kirigamba riri. Mugambithania okoti akuria baba ba chunkona igamba riri. Ibu afuatirire message ijibona no otumaga. They did not. Nikyo kwerekana na bena na mbethi muna mwankala ibatije no wandika message. Igitari wigamba riri yomba kuthora rigita na mbere within that span na message ichi andikiro mbere Sharon yakwa. So igitari gamba riri ambiririe na bena messages iji. Why did they follow up? Ba menya no wojo. No nto mwanka egoro kuratwika akoti na kurarikariro ate bate kumenya no na bena message. Wikomekana no watu mere atuma message. Na mkona namba and you call yourself intelligent. You know? Kwena bioria. Yeah. Bibenge.
but atotere tutikomenya bao akarikana but kubura kubwatara ni kioto tukina mbere kwekionekaga na mukuru ka mwekuru muntu i police station ti it's like a police station mwekuru ende menyaga omenye ntije ke I don't know why I stand to be guided, Mr. Chair. Madam, Madam Chair. Madam Chair, I stand to be guided. Tiki. Bweza giroburi, kagita kara, mwekuru, au atunywa mukuru. Nuhetha girwe noru zaidi nkolokia ya mtu murume, atunywa mwekuru. No. I don't know why. Haikuangi hivyo. It's vice versa. Do you know mwanaume atijukagia second thought rĩrĩa atunywa mwekuru? Do you know that? At least sisi itujukagia kanya gucokanirira na kurumana na ambi na kwira ngako thiri ngako mwanaume achukwangi second thought. He reacts immediately. Babu inyibu was. Mtu akaoraga mtu. Babu ibu was. Yeah. Imagine. Ukithira mtu urari mtulivu feminist turaije atiringithi nyangi ekurukite kinyaro wagiro inyomba ateroringithia. But the moment atunywa mwekuru. Nkoma yao. Naroragire. Ukarigwa hiyo imetoka wapi? Lakini baba reacta nkurukithi. Batoto reacta naja na njara. Na muno nkurukagita kara labda kagita kara kwegwa mtu na ukara na mukuru waku or something. Mtoto wino ebedere bantu. Especially kids jeje ya Sharon gato jokinyi mwekuru wa bibirio of which me na feel hakuna mwanamke yako hapo. Hata ukinyi mwekuru wa bando wa bibirio kana gwe any other woman. Na jokirie kanya na ku converse na Sharon. Do you know if it was the other side atengie thero nyana kanya ka text you would face it directly. Kanya ka text ko gatikionekana. Kanya ka text hakuna. It's us. Lakini most likely kaba baba ingekaba kirana baka let it go. Nani? Arume. Kenya bambo nete. Kenya gani? Like watuka muntu utiwe tuge utiwe yani akwambia kana mtu na au mavya mu aguru mtu. No ngata mwendete. Unless you mwanaume yako anampenda. Barambije ibendete kauma. Mabaradhe mtu. Ai. Anyway. Nagachuto. Rume mwanya kuna you know. Nataka rezo wokere awe. Takanda. Wokere awe. Kuoka. Okay, generally new anyway, tatiko ita kwa personal life. Why Raila beat retreaters route cause for talk kwina nikinontu Raila ediretwa kinambere kwiwa kienda akirugamagia maybe maandamano akagitakara ruto no ediretwa kitana mbitwa akengo kwina kwaniria President William Ruto muthenya wa goro na thina mbere kwiwa akiwatogeni andu bake barani ba rutero gena thirikari mutongoretu ni Raila Odinga kenguba ina mbere kwiwa baikaranthi na kwaraniria nyuma ya kuina mbere kwiwa gitindikawa ni mkiama mwanya mwana muno nkuruki kumania na maandamano makire mamethitu makina mbere kwa makionekanaga anthi guruni atongore baba iri barabethiritu bakina mbere kwa bakiri kana na pressure bakuma kiri ndoangi mwanya bakira wiba karenthi baranirie na baina mbere kwa bakithiragia murugutiro we wa ciaca muthenya wa goro ikwathia na mbere kwa kwina ukionanagia yani kwina education ati kwina kombiko kwa kwina kwaraniria kombiko kwa kwina kwaraniria ko baire baba barabethire tubakere kire guntu mwanya bethere tubakina mbere kwigwa bakiuga ati kana bakina mbere
the expression of employment opportunities in our continent. I'm back tomorrow evening, and as you have always known, I'm available to meet one-on-one with you and anytime at your convenience. President tweeted last evening. Ni tweet ya Ruto ugoro athie na mbere kwiwa akiandika mitandao ni ugu akira Raila na umagarukite kwi mucemanio na ara nthiguruni ya Tanzania na achokera kana gachokera ru I'm back tomorrow evening. Yeah. That is not ugoro. That is emundi ugoro. Agachoka emundi ugoro kogu kagita karatu akebigwa. Raila nathi ari tayari bakaranthi baina mbere kwigwa bakianagiria na ochuera ngerekana ya imbi oyongwa yethiritwe kithi na mbere kwigwa ikionekanaga. Tugitegera karatazi gatungana karatazi gatutano Tuina Raila speak after 2 weeks of silence na arana ndego tuika mutongeri wa kiama gia Azimio kana kiama kiregana na thirikari muthenya jogoro na arombere kumira kaire nyuma ya kiumia kimwe kwithurwa akirite kiumia kimwe na akiuga nthiguru ititete na mutaratara jwa agirite. Raila was no show during last week's 3-day demonstrations na rari na bad flu na rajitu aina nchoma baba na rajitu aina nchoma ndito muno held meeting with the following journalists na rombere kutho akiaraniria na andiki bantu to bakuma nthiguru o me nthiguru Kenya na aralaugire protest will continue until the government yield to our wishes of the masses. Araugire maandamano jageta na mbere mwanka thirikari yume kutho kinyabio biketegero na njirere yagirite. We know we are kana baruga bakumenya na rajonjo nde jaumire na baruga batitikiria tomba kuthurwa tugichoka into dictatorship. Nunto na kumenya uria dictatorship yomba kuthurwa ikithithia kana uria yomba kuthurwa igitongeria nthiguru na kiu nikio Raila Odinga akorwa na kio muno muno. Nunto na kujirite dictatorship emwe kuna gukira Ruto kuthurwa agitongeria na dictatorship na nikio gitume Raila Odinga atitaniritie na mainya jama nene karatati kamugwanja kana tiarikiria nkona maina njenga na rombere kuthwa akirekerwa muthenya joigoro uria ni former Mungi Kirida na rombere kuthwa akirekerwa na yokoti yomba kuthwa kiuga Embakasi East MP Babo Wino na baraba ambete kuthwa bakigwata nabo nabo bombe kuthwa bakinenkerwa thimu ciao na muthenya jonaro bageta mbere ya court. Karatati ni gatu thanthatu ninkona state ni thiritwe kina mbere kwikenda athingatu Makenzi kuthina mbere kwigwa bakingagirwa. Karatati ni waka bado no nkona Kenya diplomatic to sign the contracts gashagwa diplomatic wa kwirigirwa kwina mbere kwa bagichainaga na karatati kamugwanje nkona relief for Kenyans as miss prices drops kwina maguri ma mpempe methiritu makina mbere kwa makinda maga irugono rura Makenzi ndarikana kwi ngathiti ikugaga kana kuga mndeno jujo shakaora kwituburi tu karaja katuri toto o manto jaja kiendereaga kwituburi turathi kurirwe na tuikara recent o manto jaja kiendereaga bado kuri karaja kagukuthikano tu bado kwina bangi bakuthikwaku na ithe mukuru ari nchera kogu baba ne athingati bake bakuruta ngogeno na tigite kwina barabari to batigitwe na umeto tiumba kuga ni Makenzi nuntuka ya kuririkana nase na ndikwenda kuthongera ndini muno lakini kwina atongole bange bandini baringina nawa na ndikano ino na bali bamwe balekerwe of course so
tutiumba kugiba Mackenzie so iru kono roiso contradictions sana muntu kariwo ina how na bae no audacity na bate gukira kinya thirikari could be the government to be aware of this. I don't know. Okay. Tutiomba kuwa. Karatati ni ye 10. Karatati ni ye 10 nyamunga. Okay, karatati ni ye 10 ni bichi ya cartoon. Ndio na silence cartoonist at work. No woi baba bichi jandu ntakumenya abani. Baba bakwera. Abate umenyeka wewe na mo. Baba na biongo bikaita makanga makane ni etawata bastando bai bastano bai bastano anyway ingathitia yena mantu kathumba marithire wa Meru TV. I'm sure no angokiwa Nancy ati yeri wakuga ndio na okomagaruka kegore ngathiti no okaina mbere ku mwankantu kerojo ogore kugoro nyonde kugoro tukarikana bogoro kiremetha ya ndeto na bambita ni family nazo kimari kimbita wana nsindogo tukwembongi